дуже крутий стенд, до речі, в Екі. Так що ми можемо побачити, як виглядають кольори файн структур. Наприклад, беремо колір на пластику, відповідно, і як буде цей колір виглядати на гібриді від Екі, відповідно, на алюмінієвих накладках. Так по кожному можемо подивитися. Алюміній, пластик, білий колір, структурний і на алюміній. Tash kjo është plastik, kjo është aluminium. Гумбура і гумбура на пластик. Po, kjo është alukonekti. Po qëre këto. Edhe përveç asaj edhe llojsni që mundesh me pasë e drejtore, llojsni është edhe katrore. Ana e mrashme kur e këshyr, Чорний шварц. Як виглядає класно. Тренд цього року 100%. І як він виглядає на гібридному вікні. Де є алюміній. Антрацит на алюмінії в гібридному вікні. І відповідно на пластику. Italiano 100%, kjo scen bashkë të mundin. Po është akt svidush apo janë të punu, janë të bërë, Kosovë jo, Shkodër është nësë, Kosovë të Shkodër. Që e ka vleni maqinë për saldim edhe gëdhëndje, veç saldim gëdhëndje i ka përshtu për me grafë. Ka shumë të bëmë për i se